Shalom, anja horas mau batagan upan Bapak Inang, Jape nasyam Marianan nuanon. Selamat pagi, Tuhan ma naman ramoti hitagan upan. Badi panorangon, bai mai puka kita, lahwata, disadarion, parlo bema se buge hita hatan ni Tuhan nagabe tadah ni pertunduyan mata. Dear nalahu manangar hatan ni Tuhan, pasonang kita se martong kamaita. Tuhan Jehovah Bapa nami na surga, dia itu pa Tuhan bani hidup ni uhurmu na mamasu-masu perguluhan nami. Nasi huli pukahan nami haganupan lawan ni guluh nami, bani sadarion perlu be Tuhan, mangalup guguhan nami marhitay mamboge hatamu. Asitongon hatamu on managabi guguh na bayu, bani perguluhan nami na ihorjahon hanami bani panorang on. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amen. Bapak inang itaganupan hatan ni Tuhan bata bani panorang on ay maibuat humbani Yohanes bindu 5 ayat 44 nini sonon. Sonahama terbahen na siyam pursayang anjaha marsi jaluan sangap do nasyam sama nasyam, tapi angko sangap na humbani nebata nasa sadain seng ipindahi nasyam. Sonay madasni taganupan Bapak Inang, tema bata bani sadarion ay ma pasal golo ni halak na pursaya. Buya tahonon bilang da bani sadarion rin mata ay malaho patorangkon sonaha do sa sitong ni hajong-jongan ni guluh ni halak na pursaya. Bapak Inang bani konteks perguluhan ta na adong idunia on diar ay perguluhan si Genup Ari sunay homa agi perguluhan bani ruang lingkup gereja atape pangidangyon ta selaku hita halak na pursaya. Bapak Inang uya tahonon buido hasoman na manurihi hasangapon hormat na humbani jol matumang din tanpa paghiraukan hormat na humbani na ibata sangap na humbani na ibata isape hita haganupan o maroso do hita ihormati maroso do hita ipuji isanjong artini haganupan ay halani mararti bahasa hitaon penting bani sesadahal penting do hita bani hasoman, bahkan penting do hita bani buai horja ni halak, termasuk ma hitungan-hitungan di gereja. Bahkan mungkin adong do na maranggapan atau pesadokah on marpikir bahwa angkolang saut horja ay mahala ni dihut do ia berperan serta anggo jenges horja ay ya halani audo deba ay bahkan bani haguluhan on dong dora mungkin maranggapan sanggah dong bani sanggah sukses ia secara ekonomi bani perguluhan ni jenges haganupan ni mbah ni sekolah haganupan bahkan jure haganupan mardalan mungkin adong do anggapan menganggap bahwa ay haganupan halani guguhku ay haganupan halani kemampuanku bahkan sanggah ipuji hasoman ia halani kesuksesan ni haguluhan ni rado yang gap ni ay bahkan rado ia marbalos haganupan ay halani guguhku masari guguhku manramot kon yombahku jarang atau rado mungkin hita lupa bani haganupan proses ni perguluhan ta ay adong peran serta ni bata na luar biasa na inggot makasumani hita. Bapak Inang hita ganupan tutuon do na gabi salah sada punting tumang bani sogot ni arion na sihol parimbagas kulunta. Bahasa bani haganupan haguluhan taon na parlobe ay hatahonon manurihi atapi mandapot kon sangat ng bani ni bata. Marhite aha na parlobe mamaknay sonaha dutongon peran serta ni bata bani parguluhan ta. Nahaduham tongon makaterima kasih kon kuasa ni bata na dumaondos bamu baik ay melalui kemampuan memasari
baik ay humbani kemampuan mula humangidangin ni bata, baik ay humbani haganupan hinadongan mo na dogma idapot kon hamba ni parguluhan on. Mapainang boy hatahonon, dongdo hudingat salasada, pakar teologi na masahap kon. Sa gubuh aha pehita ni nilahu masari, anggo ni Tuhan lang boy dapat haganupan na jenges sumbani pasarian tayo, sing boy humatongon dapotunta. Tapi sonaha penini hatahonon ma biasata lahu mandapot kon haganupan sura-sunay parguluhan, anggo iijin kon na batang boy do haganupan ay ondos batang. Halanya Bapak Inang, tutu ambilan on sihol makatahon maningon perlo bay mahita manurihi atap mandapot kon sangap na umpan ni bata. Tutu anggo sonang mauhurta isanjung hasoman, sonang mauhurta ihormati hasoman, tentu lebih hunjai do pangahap niya sonangan na idapot kon hila, anggo dapat tama sangap na umbani ni bata. Alanay taganupan ng soman, iya po sa hita bahwa golong ni hala na porsaya ay magolong na go terima kasih mengucap syukur bani haganupan na dong mata. Anjaha ketika kita mampu berperan serta bani haganupan konteks ni hagoluhan, baik ay bani hagoluhan rumah tangga, baik ay bani hagoluhan ni panggidang yonta, haganupan ay halane na dogma iiyahon na ibata hita Marianan ibagas haganupan orjata ay. Halanyay patuduh kita matongon marite haguluhanta sonahado guluh ni halak na porsaya na sa sitong lang pita igereja, lang pita bani ibadah-ibadah ta, tapi dihut humabani haguluhanta si ganup ari. Ibarat hata anggo makatahon mabainang anggo na partiga-tiga hinan iya ya partiga-tiga ni ya halak na porsaya ma. Anggo na pebisnis kinan iya memang ya seorang pebisnis na betul-betul porsaya bagi bata. Jadi haganupan parguluhanta sonaha pe horjata aha pe profesita haganupan ay maningon maradop kon Tuhan na bata. Kita ada karena kuasa Tuhan na makasonali kita. Ay mamungkin na gabi renungan bata sa darion, selamat menjadi orang-orang yang benar-benar makaguluh kun guluh ha porsayaon mahitay ahape na iorjaw kita bani sa darion. Amen. Martonggo mahita. Jati tu patuhan bani dopli uhurmo paingat kon hanami. Masa maningon tongon patarilah kon hanami do ajong-jongon ni halak na porsaya na sa sitong. Lampita irumah mo gereja. Lampita sangkaryak pakon hanami bani ibadah-ibadah nami. Tapi ijabe hanami Tuhan Marianan. Bani haguluhan nami si ganupan. Bani iyanan pasarian nami ijuma atau ijabe Tuhan alam makorja. Bapa, tetap tunduy mo na pasingin paingat kon hanami. Ase manggolo hanami marhite golo na bayu na binirebu ija hamtong-tong Marianan bani haganupan ahape na iurjawan hanami. Matong ko nami Tuhan, bani sadarion, ipuka hanami malawan nami. Ibagas Kristus Jesus, hanami martong ko humamu. Amen.